Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. ايش نخدم لك ناس القبائل le 8 mars. La plupart des personnes le 8 mars, ils organisent des spectacles, des dîners, des longs discours et distribution de fleurs. Mais concrètement sur le terrain, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Néanmoins, الحوايج اللي très importante à changer وتفخدم تاعها. On car deux propositions de choses à changer de la condition de la femme تقبل ثينيميد اش توالم نكونش سيء. Alors وذين السينارا كيني ليندا بالطيب je suis hypnothérapeute اش المعنى تداوير l'hypnose mais il est vraiment rendez-vous يديش قاعد يدا message. Alors let سنة الحوايج et remarquer les traditions القبايل pas tous mais la plupart القبايل la dot. ذا شو المعناس المعناس سي كما كنا خمنا كني الفتحة ركزنايا غنتينا دونك هذه في كي من إيفافاس. On appelle ça très concrètement une transaction commerciale. ذا شو المعناس ذا البيع ذا العيب أمقران كون 2026 تمطوث ثقبايليت تنوزو ذا العيب أمقران ونسنوزويان أمذان أما ذرقاز أما ذلوفان أما تمطوث sous aucun prétexte. D'ailleurs, malin أيزوج بعض السنين يغيت. Donc même dans le langage courant, يغيت فلان. Et c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Famtos, c'est pas une marchandise. Ou un service. Parce que la seule chose c'est une marchandise ou un service. الحاجة تيسنا في روماركير إذا تسن مليح ذوه وريث مطوث ما كني غير في الزواج وقبل كني غطرح الورقاز الوخام بورقازيس أدي عدي فافاس دونك هذي خمكاكي et نتا تدعدي سويدينس. Le signe à Guinée, on appelle ça une voûte. C'est un signe de soumission. D'ailleurs, نقرا تعدي ديال العناية ديال تفرضي العناية فافاس وكنا تروح على العناية بورقازيس. ثمطوث ماشي ذلوفان ماشي ام اللوفان باغ اكزومبل تساعد تخمضي كورس ولا شويه تيغاردي ناس توطودي تجارتيك نا تصولضي عمتيك تروح تغاردي لطون ادو غلط. ثمطوث elle est censée être un individu à part entière تخمم تزرا بيا تخدم تزرا شو اللي داروينس صار شو اللي ريسبينس وتحوج على غتفرضي العنايه فافاس تروح العنايه نبورغازيس. Parce que dans cette configuration-là, ثمطوث أمزونة كندلو فين إثلا. دوك ما إلا تفغمس الخير إثمطو تقبايليت سنوزو يثارا. منا كنت ثلاوين تقبايليين يا ثلاوين du monde entier d'être belle, de rayonner, de briller. منا كنت تليم heureuse تخمم تين تفغم تزوج avec qui تفغم تخمم une famille ما تفغم تخمم une carrière ما تفغم en tout cas d'être libre et autonome et indépendant et de kiffer la vie.